إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كلا حمدك والله عز وجل كويت الله يراتشيا سايا لمنغورو كلا حمدك والله عز وجل كواسوا كالفوز فيشي مدينة pravja koro lea kja ka shuke kana gafleti me kalbia kila hamdi ku Allah azza wa jall ku asu putingamen ku akva voz vishi modinja çal voz vishi me celja e idealja ku akva mubarek divana salavati em selami u pralamaro primeri učiteli pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam u praleskeri familju pralo ashabia e mu prasao kolla so gjivdingja kale voz vishi me porukencar e ma kaja dunja na mukle nisar aver ose nësar muslimanja. Sa gili me prallalen e mpenjalen prete kuva ki tema poshminaja kaja mari teme hudba keri e kje primerea. Jek manush koga reshinela të gjallë ki umra. E ma këna gjikerel ofte avel leskoro avioni zada te poletinel pre me i kjaba. Sartalo o oseta da le manush eskor. A dva manush so ne trpenja gjikerela dva momenti ti klo ko avioni. I koga vela of ti klo ko avioni, leski talo dva sa začuduačkem leskoro kalbi sa poveke marela. Po nejse, koga hulela avione odoriga ki gjidak na moratari gjidak ki meka te gjav. Leskere a kja itali non stop ki tabla, pishinela meka panda pinda. Of panda po возбуде новел. Po taj tresela meka bish. Ofanda po возбуде новела. Sa gjikote koga avela dva momenti te dikeli kjaba, ovna šalgjo vela. Na šalgjo vela pučela korkori pes melisiu makarik. Melisiu ma dva počastimo akej kjaba te dikela perea kencar. A gartalo iskreno ljubov pralale. A gartalo o iskreno mangi pe koga nekoj buzna činela toke. Kakva kontekst isto Allah azza wa jall spomninela menge i situacija maškaro Jakub alisame mo Jusuf. Ena ushemmimu rahihatu Jusuf. Me osetinava o mirise Jusufe skoro. A gartalo o odnoso koga nekoj nekasko vela merako te Rakel pe olea. Soske sa akva pralalen spomninaja. Akva spomninaja pralalen se bepea nijek masek na qhiloa menget e družina me në najmangle momentencar të aromasek ko Ramazani. A mesem ko masek Shaban. Kua i side bud barotan ko Allah azza wa jall. E mu iskreno mu'mini agar ose tinela pe ko približive ko mase ko Ramazani. Sarso isto so snape umelegjia prete dikeli kjab. E makatar prallalen koga se anvishe kakva mase Shaban. Neko bordive sanglalo mase ko Ramazani. O mu'minsko kalbi raduingjo velo. E dva gjikerela dva momentija te družinel pe ko Allah azza wa jall svesno deka o ibadeti na ne obično saroja vera masek. Емо muslimani kerela peske plan programa. Sar te približinel pe ko Allah azza wa jall.
Sara këva vashari to veliki leskeri koris. I purani roba, o purane gjunahia, ta rokova besh. A këna të nudinelen ko pazari Allah eskër në rekujmo Ramadan. Të shajtë prostingjo velesk. I of razmisinella qala këva vashari, sar shaj harica bute zarabotinët. Tosh nuk ka dva pazari bu zarabotingjo vel. But pove ke tarkova vashari talo ko bitolem ko negoti në koga mare trgovcija gjanë. A kariga i talo pralalen se koja buti tarojek gjiko eftashë, ama ne Ramazanane ne agar. Oftalo otvoren ček. Sar te vakerio tke potpishin ko bormangea tu. Ne slučajno Allah azza wa jalla ka esau muli wa ena erzibihi. Oftalo qa mangeo buruči, ko masek Ramazani, ime posebna čaleske samo nagradina. E modoleske pralalen o čačutno mu'mini, pogotovo anglalo masek Ramazani, ofsi garela te lačarel poro odnos pere Allahea azza wa jall. E mo vrednu inela sekoa momenti koa kva masek Sha'ban. E movnu moringjo vel. Se o mu'mini gjanela prema o umor leskori tali nagrada. Za razliku od morki turske ili ko plaže koga gjana. A kariga i talo nešto aver. A kariga ko maro dini na ne lesno. Tu shteda ko saba paroj. Po te le ko event abdezi paroj. Po te gjada kjumra paroj. Po te cidetu taro harami paroj talo. Jo doleskeva kergo vela prema umori nagrada. Po kva sona mangela tu moringo la čalo Allahi. Wallahi azza wa jalla pishnila dele manushem vakerindo ja lejteni qademtu li hayati. O teško mange so ništo na kergum tarmaro gjivdipe. A gjanea soske? Pejgamberi alisam ko aklo Gjebrila alisam ko miraji, koga dikla o gjeneti mo gjehnemi, ka kle Gjebrileske ja Gjibril, darava deka but ma usha ka kwen ko gjehnemi, a harica ko gjeneti. Se o drom gjiko gjehnemi, shumë të restrastja samo, em do restan gjikicel. Ama no drom gjiko gjeneti talo paro, trnevito, problemencash, mukencash, jo do leske ko kraju spine na kola i talo sa bërgjie. Sarso kwa kva mase kakana, o kola so pripreminena pa qalisretba pere Allahea azza wa jall, on tale aktivna ko ibadeti e Allaheske azza wa jall. U doleske pralale no Allahi azza wa jall, a kalu me teske dingja odredime bereketlime satja, pa dingjalen bereketlime divesa, pa dingjalen da bereketlime masek. A kva i talo samo je ka argumentu Allahi azza wa jall ko bur mangela tut. Po jektara dva bereketli momenti u Allahi azza wa jall so dela mentalo a kva masek Sha'ban. Su isi kva Sha'ban, po su i talo amenge značajno, a čal so dobor trebala te dale važnost, a kva masek Sha'ban i sile duj važna bukja so piravela ampest. Prvenstveno pralale no Allahi azza wa jall ko akva masek o Allahi azza wa jall dikela ko amare delija. Što znači ne ladava? Amare delja ko Allahi azza wa jall si odredime delja kola su uštena leste dnevno, i si amen nedelno, mi si amen godišno. Od dnevno i talo palo sekoa sabajem, palo sekoa i kindija, koga meninena po melekja diveseskere merakjakere, uštena mare delonencar. E modolesko pejgamberi alayhis salam ka klaçalo dnevno raport mashkaro melekja diveseskere merakjakere ka vakergël na mangavo Allahi azza wa jall te dikel kimeri stranica bizo namaz. I si amenda nedelno raporte delonengoro, ponedelnik četvrtok. Aman ko godišno nevo popis sačala mare delija i talo akva masek Sha'ban.
Ko masek Shaban, ko akva masek Shaban, a kana ushtelu Ramazani su I kërgan në kole bërsheskor. A kana gjalli sadaka so dingan. A kana gjallo zekati so kërgan. A kana gjalla o haramja pre kucelo bërso kërgan. Ko ga gjana ko Allah Azze wa Jell, të optan a kana gjalla ko masek Shaban. Vojedno pendula pralalen ko akva Shaban, odredinjove la koj kamerelo sledno bersh. I klolo pučibe, sos janë spremno so nudingjanu Allah Azza wa Jell, te dikel kiteri roba. So nudingjan ko Allah Azza wa Jell tartere delja. O dolesko ashabja prenesinena, kote kavakerel, o pejkamberi aliselam ko akva masek, celos no postinela sinele. Neko bor divesa ka mukel sinele. Kua ka pučene ja Resulallah. So I talo adva so tu postine akva masek. Nesar porazličito ta avera masek. Toga što pejgamberi sam ka krel. Dhalike šehru yugfelu minhu nas bejne Rajebe wa Ramadan. Wa huwa šehrun jerfeu fihi a'mal. Postinava se bepiso ko akva mase ko manushai tale ko gafleti, ko ne marno saru Allah Azza wa Jell. Mashkaro Rejepe mo Shaban. Akva italo bash mase ko ushtena odelja ko Allah Azza wa Jell. Wa uhibbu an yurfa a'mali wa ana sa'im. A me mangava të ushten me redelja nau pre ko Allah Azza wa Jell. A me to af postimo. Sos ke postimo se jedinstveno o posti I talo bizobrojka. Jedinstveno ibadeti so Allah Azza wa Jell lila u pri 5 ofte nagradine lole. Jo doleske pralalen aver situacija kariga su isjamen ko akva masek Shaban. Osen so Allah Azza wa Jell dikela ko amaredelja. O Allahi Azza wa Jell ko akva mase ko prostinela mare gjunahje. Pejgamberi alislam ka krel, Inna Allahe la yatle'u nisfu mine Shaban, fa yaghfiru li gjemia. Ko e kvashtaro Shaban, ko deshu panshto Shaban. O Allahi Azza wa Jell dikela, ko delja, perero bonengoro. Emo prostinela sarinenge. Illa lisan fejn. Osven duje manushengjo Allah Azza wa Jell nikako no prostinela. Em ka vakrel el mushrik wa mushahin. Allah Azza wa Jell kaske no prostinela talo mushriko em meshahin. Koj talo akva mushriko? Mushriku I talo kova so prepishinela e Allaheske Azza wa Jell amal. Em dujto manush koga na kerela lafi pere prale muslimanea, pere komshiaja, pere najpashencar. Akala duje manushengo Allah Azza wa Jell nao prostinelo. Koga se anvisha kariga prvo Allah na oprostinelo kova so kela shirki. Vame nisjame na edve nevo vrsti shirki. Vana ne edve amende te vakra kola so boženena o kashta, o bara. Na edve isjame nek moderno shirki. A edve isjame nek nevi malverzacija Allah Azza wa Jell. A edve isjame malverzacija Allah Azza wa Jell ko bo ribadetja keraja samo te diklova deka se jam shukar. A dva diklolu prija mende. Sos ke diklolu prija mende. Nezamislivo italo muslimani perela kisesh da Allaheske Azza wa Jell, a o gjivdi pe koja trebela te regurinel, ama ništo zajedničke muslimanea. Ajde te spored dinamenki, spored badalaleti manusha jehovistija, kova I kjeri bi si ko manusha. Vikile ko suneti dalika, vabe ovljeske prav čavo navela. Nas janë venqimo navela. Sola gjaja tu da qal te rivera.
Hem alkohol, hem na alkohol. Hem kockarnica, hem xhamia. Hem sportska, hem Ramazani. Sa vu Islami janë amende. Ka so božajinaja amen. Dali ku akva momenti Islami nek nevo shirki o strastja ula maro devel. Te proverina kara mare telefonja sona rezilëkje ka dikë. Kote ta allu iskreno sa čalo Allah Azza wa Jal. Dali na neame novo oblike Allahske kwaso prepishinaja mal. Koje vodinela to rođivdipe. Dali se janë pokorno të restrastengi ilja čalo lafi Allahske Azza wa Jal. A i dveda koga kergjola ibadetja nekola najčesto adva kovel pa i si nekula manušako na spomnine Allahskor Allah kiameti odoriga. I si nekula manušako na kreske komeždisi selam aleki mađi holanela kako me platingjum nekor platingjum ja kale Allah veski. Zažali si jame na savke situacije, kaja mari iskrenost. Po na odurge mokola koga maškarpeste na keren Allahi. A dve najviše su na kergjol Allahi pralalen ko Allah dineskoro mašallah brada mukla namazgjia prala te manglambe gjokova mase ke dushel trishe levrija o prali ranela lentuki. A lili ti situacija gja resto dalea. Se više padvana ne te dikel. Se ni telefonina ne te vazdotki. Ali a dvea mari situacija manglani ne kaste na šale dele borče. Ema da ko Allah ve dineskoro. I najčesto kad dike pralea na kerel Allahi. Dikeno pejgamberi sa mësova kerel. Ko jomul qiyame. Ka i këto lek manush. E më Allah Azza wa Jal ka puqele kergani be tu ne ko a shukaripe. Po kotoro tefterina rakave ne so shukarive. Akva ka këlla alte qëma da ko gjëhnemi zaslužinal. Po elbeta ko kergjum ne so shukarive, sinema ne so shukarive, agar so e manushenge davasine borçi. Po tamam trebella tiranen, adja data në iranena me makrava hajde, produzhim. Po dikava na ne tiranen, makrava havali mandar. Kja dea situaciju Allah Azza wa Jal dikela le moshe ka krel avakari. Makrava mesi un po precitutar te oprostina, kuv ko gjeneti oprostimo i talo tuki. Birina kana musliman dunjajake li na ne te kere lafi tere najmanga tere prale. Ko bo Ramazanja amare e dve na resle kolengo rotan, sebepi dunja kere kholae. Lila tutar ne prav, ne kalel. Dunja lila tutar. Imanina lila tutar. Ker sabëri ko Allah Azza wa Jal. I nagrada ko Allah Azza wa Jal talopanda pobari. Ma bikin to ahirete a čal nekoja dunja lëčko vrednost. Ako kera čalo Allah. Ama tu but kergan prema lese shkat. Vako ako momenti vazde leso ter selam aleikum vakir. Kerat va khatëria çallo Allah Azza wa Jal. Žrtvina çallo Allah Azza wa Jal. Te manglan to ro ibadeti da o Allah jakna ko ako masek te dikelan tu te mkotere deli. Vosprotivnost pralalen je ke metro puvjake ke sobake pralea te maretut. Ko sudija te gja, bershencar te na završne to delo, muslimaneska kva pralalen na ličinela. Udoleske pralalen so trebela te kela kva masek. Sar to živina kva masek. Sar te pripremina ame na čalo masek Ramazani. Na angle pralalen te prava maro razu. Te dikao Allah Azza wa Jal, so na delamen koga se am lea pashe. Ko bordromu Allah Azza wa Jal si kavgja menge ko Ramazani. Pogotovo e cigar gjidonenge. Po deshu pan deshu shov satja, a çola bizo cigara ni na razmesinel anlat. Za razlika diktut ko aklat divesa, jek sati na shtibite na tharek cigar. Koj po možingjatut ko dva momenti. O Allah Azza wa Jal. Soske na mangjate prodike, ko dva momenti kogo Yunus alayhis salam gëltingjale o kiti, sos pasingjale.
Nas pasingjalli o zikri, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine dhalimin, na ne averdello se në tu te me zullumi kjergjum korkori mange. So i adva sos pasingjalli musali sa mko asne naj ne mokno. Nas pasingjalli leo Allah i azze o gjil kova kjergjali leskere djake muke musa ko pani kireka, bebe, ne manush ne pomoshno kova i talë. Koj kur tu lingjale, bashto vela nglalodvorco e faron neskoro. Ana mangjate dike deka manush koga gjivdinella Allahe, o Allah i da laçharla leskeri dunjaja. Kja ver strana diko benu Israil, o denesh na jahudije, Korkori di kles ars pasingove na taromerive, kogo faroni palende avela te mudarelole. Pe akencar di keno Musa al-Islam pravela o more, Allah eskere yardımea. Kokray so vela, taro altını kerge peske guruvo bojajnen ale. Ju pučive i talo. Kua dva momenti kogo dalečinja tu taro do, so i razlika maškažu te mokula sosne protivo Musa al-Islam. Se kua Ramazani di kjale eskoro baripe. O nas valo hapja na lela. O cikargje pe cigare mukela. O kva kasna ne maksëmja gjalla kjumra ku haji zemzemi pjela maksëmi o vela. Boso panda mangea tu panda kua čudo tu kete si kavgjo vela. Kja dja situacija birin kajsjan, sosjan, kasarsjan. O doleske prvo kua kva masek pretel pravte a kja. Ko borsjan pasha Allahe azze o gjel, o Allah i lashala hem teri dunjaje hem tëra ahireti. Po na o dori ga pralla. Po shmin panda kana kurane. Po te na gjane arabski, po shmin prevo qitin. Pejgamberi alisam ka vakerel. Ko je kjer ka qitin gjolla kurani. O Allah i ko adva kjer dela prostranstvo. Kua dva kero Allah azze o gjel, dela bereketia, em dujra kerla problemia. Mava posem te va kere mange, ođave soja kavave, ko kerbe naštite trpinane, nio čavove sa gija kerlaman, di keli bori di isto agar, te na ne amengebe ker dođa, o tu kergan tu kebre musliman. Se o sabajle gjira kjate na ne bijav ku YouTube bimuklamate dike. Koga muklan posledno drom Kurani kotoro kjer? Koga lilante familjate čitine nekoa Kuran, sar mangea bereketi kotoro kjer? Nane najne vigili hivzite na džanelo. I Fatiha na džane. Sura na džane. Allahu alem te pučamen ko rukjube so pengullave ki sežda sova kjergjove. Kaj gjalla kvo umeti? Na kaj gjaja amen? Ju leske prallalen, trebela te poprajnamen ko moment čitin Kurani. Vos protinos na čitinea Kurani, ko dva ker na ne ni bereketi, tesno i talo ker, nepodnosljivos ko dva ker, problemi ko dva ker. Ake sos ko problemi ako mare ker. Pejgamberi al-Islam va ker gja amen gja dava. Em ponao dori ga prava musliman. Ko borto ven skupo cena. Ko bortove nekoj nešto ki dunjaje. Potesjan ača bizo Allahi azza o gjel. Pozori ti butive muslima. Jek primer ka davtut. Ki janë iPhone 17, najnev. Platingjan so platingjan. Me pučava tut. Ako na netut povrzuvanje kod iPhone 17, te uključi netut ko internet, Wi-Fi zona na netut. A i si vrednost adale telefone? Po na nele vrednost. Ама ako platim ja 1700, 1800, da li si tut Wi-Fi te povrzi netut? Da li si tut konekcija? Bizo konekcija na nele vrednost. Ti konekcija koje tali? Kasar konektirin janë tut? Bizo Allah ki konekcije mangea vrednost to veltut? Po na ne tut vrednost, na сега никоjem ništo. Kana jek obično predmeti jek nešto zavisinela tari povrzano soske na haljovea дека ко mangea čači paske te opravdine toro postojbe konektirin tu te Allahe azza o gjel. Of online.
Jek momenti ako vea offline ili i sluqingetu kjo dori ga u internet bunine atut. Duri koga gja kja abdesana taridosa da ga posh no pločke te brojne. Samo to vakti te nakjer. Se posh mi ulan zavisno nešto te kere. Od leske pralalen mate dozvoljna kva masek Šaban. Pogotovo i sredinata ro masek Šaban. Ove naktivna ku ibadetja pralalen. Te pripreminame na çalakva masek Ramazani. Te smiriname na mare Allahe Azze wa Jell. Se sargelo celo besh pralalen o Allahi amencar. Taro rezillikja ko rezillikja so nashunaje. Sa po bila që bukja ko amare thana desingen. Ako akanana menina amen. Ako nakanana konektirina amen na mare Allahe. Koga? Tu men so açilo tu men borçi taro Ramazani. Iranen to maro borçi, mava mangan go Ramazani oja açılıman 2-3 divetaro Ramazani. So kergan celo masek, so kergan celo berş. La çarto borçi tere Allahe Azze wa Jell. Odoleske pralalen edinstveno su açolame no Allahe Azze wa Jell te mukil po rahmetu prijamende. Oleske ka kera dova ko Allahe Azze wa Jell. Ko akova mase ko Allahe Azze wa Jell o najshukar ne kodredine lamek. Kera dova ko Allahe Azze wa Jell. Ma te dikelamen pere pravdinaja, te dikelamen pere rahmeteja. Se te dikelamen pere pravdinaja, zorja mari buti pralale. Se leskoro rahmeti talo, but pobaro taramare gjunahi. Ema menat ba priznejnaja. O Allah, ko tu bërkingena mentar toro rahmeti amenane kaj te gja. Prifatina mentar tere iskrena robija. Emker te zamanga këva dini, ko dini te sigjara, taro tuja hakia te nasha, o haramia te muka. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell o imani te klamenge najman lotul ko maro kalbi. Te klamenge nasipe o gjunahja te mërzino, o gjunahja te muka. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell te klamenge nasipi te doja kera o Ramazani da, saste, zorale, zajedničko ko džematija kova masek te bajra kera, e Allah eskoro zadovoljstvo te dobina. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell te dela meno hajri akle dive seske mo hajri saje dive sengoro. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell amare maksimen kolengere droma neka rakel. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell ko amare kera o mangi pa neka zavladinel. O mërzi betara amare kera neka cidel. O borçja neka duira kerel. O čoroli betara kva tanem taro sao tana neka cidel. Kase si potreba taro kuvetu Allah leske ko pomožive neko el ja rab. Kera dova ko Allahi Azze wa Jell nasvale neka saslarel. A amare mulengju Allah i gjenetja neka del. E kulu kauli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perën e mbistërno safja so safja taltaru tamam jo namazit të vëllë. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.